هموطنان ارجمند سلام. برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی را با مهمترین خبر و گزارش‌های جنایتی و دستاورد و نتیجه‌های فعالیت کارمندان مقامات کارهای داخلی منظورتان می‌گردانیم. در استودیو با شما ما رخسار تولازاده. متوجه باشید به سرخط خبرها. келин $60,000 хусураш ро тасарруф кард. ҷиноятпеша худро корманди комиссарияти ҳарбӣ муаррифӣ карду даст ба ҷинояти қаллобӣ зад. дуздии 9 сар чорвои калони шохдор дар ноҳияи ҷайҳун. ин ва дигар хабару гузоришот дар нашри навбатии барномаи ахбори вазорати корҳои дохилӣ. در دهه ضربدار شهر کلاب کلین خانوادان را برای دست داشتن در جنایت دزدی بازداشت نمودند. گمانبرشده $60,000 پدر شوهرش را با راه پنهانی تصرف کرده و از این مبلغ ماشین‌های گران ارزش خریداری نموده است که این عمل او را کارمندان میلیسیا آشکار نمودند. همکارم بنفشه بارانова وابسته به این جنایت گزارش آماده کرده است. هستند نفرانی که به خوشبختی خود و اهل عائله نگاه نکرده دست به دزدی میزنند که باعث سر زدن ناخوشی ها در عائله میگردد. آخرهای ماه می سال 2020 تخمینا ساعتهای 14 و 15:00 شهروند عبدالله و مسلمه قیام‌الدین اونا سال تولدش 28 نوامبر سال 1999 زاده و استقامت کننده شهر کلاب محله رحیمزاده با مقصد عملی نمودن کردارهای جنایتکارانش در خود نقشه تصرف نمودن مبلغ‌های پسنداز پدر شوهرش قاسم و سیدمان ساکن شهر کلاب جماعت دهات ضربدار دهه اندراب را تحریزی نموده است. سپس جهت عملی نمودن نقشه تحریزی نمودهش با استفاده از کلید قلف در صندوق آهنین در قسم پایان حوله پدر شوهرش بوده را گشوده از داخل آن مبلغ عمومی به مقدار $60,000 آمریکایی را طریق پنهانی تصرف نموده است. پس مبلغ‌های با راه دزدی به دست آوردهش را پورا به منفعت خود صرف نموده جهازهای روزگار را خریداری نموده اینچنین 2 автомашинаи گران ارزش تمغه لکسوس و کیا را خریداری نموده است که در نتیجه با این کردارش با پدر شوهرش قاسم و سیدمان جمع به مبلغ $60,000 آمریکایی ضرر به مقدار مخصوصا کلان مادی رسانیده است. نسبت عبدالله و مسلمه قیام‌الدین اونا با علامت‌های ترکیب جنایتی در ماده 244 قسم 4 بند ب کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده تفتیشات در این سمت ادامه دارد. عوام‌فریبی و قلابی و بدین وسیله ضرر سخت مادی رسانیدن به شهروندان جنایت است که اکثرا از جانب شخصان پیش داغ سودی داشته صادر می‌گردد. میلیسیای پایتخت یک نفر ساکن 28 ساله ناحیه رودکی را با چنین جرم بازداشت نمود. دستگیر شده خود را کارمند کمیساریات حربی معرفی کرده از جوانپسران با بهانه به خدمت حربی دعوت نکردن مبلغ و تلفن‌های موبیلیشان را طلب کرده از آن خود کرده است. баъзан аз надонистани ҳуқуқу ӯҳдадориҳои шаҳрвандӣ инсон дучори мардумфиребону қалобон гардида боиси парешонӣ ва аз даст додани пулу моли хеш мегарданд. ба кормандони мақомоти милитсияи пойтахт зиёда аз 13 нафар ҷавонон ки аксар донишҷӯён ҳастанд бо ризаи шикоятӣ дар он хусус муроҷиат намуданд ки мавриди фиреби як нафар мардумфиреб қарор гирифта телефонҳои мобилии худро аз даст доданд. дар натиҷаи баррасии муроҷиатҳои шаҳрвандон кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохили як дар ноҳияи шоҳмансури шаҳри душанбе бо гузарондани як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ шаҳрванд назарзода акбарҷони гадо соли таваллудаш 1992 истиқоматкунандаи ноҳияи рӯдакӣ деҳаи теппаҳои самарқандиро ҳамчун гумонбар дастгир намуданд. зимни санҷиш муайян карда шуд ки номбурда бо усули хосе ҷиноятҳои қаллобиро содир намудааст. ӯ худро ҳамчун корманди комиссарияти ҳарбӣ муаррифӣ намуда ҷавононро аз ба таври зурӣ ба хизмати ҳарбӣ бурдан тарс дода телефонҳои мобилияшонро аз они худ мекардааст. гап зада савдам телефонаш қати дидам чихе тарсидестай ба гуфт ака гуфт амихта аблаваи гуфтам о ма аблаваю ки телефонша дадасти мамун грехра телефонаш хеле телефонаи қимато буд 1200 сомон буд чанд қайо. айни замон тафтишоти пешакӣ 13 ҳолати мардумфиребии ӯро ошкор намуда ҷиҳати муайян намудани ҳолатҳои дигар тафтиш идома дорад.
این عمل نوجوانمردانه دستگیر شده باعث کاسته گردن آبرو و اعتبار مقامات دولتی و دلسرد گشتن جوانان از خدمت حربی گشته نامورده برای صادر نمودن این کردارهای جنایتیش در نزد قانون جواب خواهد گفت. این زمان نسبتش با ماده 247 قسم 2 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان پرونده جنایتی آغاز کرده شده مورد تفتیش قرار دارد. ساکنان ناحیه جیهون ولایت ختلان از دزدیده شدن چارواهایشان به کارمندان میلیسیا شکایت نمودند. پس از مراجعت جبریدگان کارمندان میلیسیا توانستند در مدت کوتاه‌ترین گمانبران این جنایت دزدی را بازداشت نمایند. افاق قادریان در این خصوص گزارش می‌دهد. دزدی عملی سنگینی است که بعضی نفران با آن دست زده برای یک عمر در خط حیاتشان این داغ سیاه را میگذارند. از همان ننگاورش آن است که این نفران میخواهند از حساب مهنت دیگران با راه آسان پول در بیارند و روزگار خیش را سامان بخشند. دلیل این گفته ها پی هم دزدیده شدن چارواهای مردم از جانب شخصانی نامعلوم در ناحیه جیهون می باشد. سری وقت پیگیری نمودن این جنایتکاران و بررسی عرض و مراجعت شهروندان مسئولیت کارمندان شعبه را دوچند کرد. در اساس عریضه های شهروندان و شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه عایدی از جانب شخصانی نامعلوم دزدیده شدن چارواهای کلان شاخدارشان از حساب کارمندان فوری ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت ختلان در یک جایگی با کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جیهون گروهی فوری و جستجویی تأسیس داده شده در مدتی کوتاه 2 نفر از ساکنان ناحیه مذکور را با گمان دزدی دستگیر نمودند. اینها جان محمد سفرعلی سال تولدش 1993 و ناظم جانی سمیزاده سال تولدش 1991 می باشند. چطوری که از سخنان خودی گمان برانبر می آید در هیچ جای کار نمی کنند و درآمد روزگذرانیشان طول چند مدت است از حساب دزدی مالکیت شهروندان می باشد. چنانچه برای رسیدن به مقصدهای جنایتکارانه خود این 2 نفر با مصلحت پیشکی شبانه غیر قانونی وارد چراگاه‌ها و منزل‌های زیست ساکنان ناحیه گشته از آنجا چارواهای مردم را دزدیده از جای حادثه به مکانی به خودشان موافق انتقال می‌دهند و مبلغی از فروش چارواهای مردم به دست آوردهشان را به فایده شخصی خود صرف کردند. این 2 نفر در 3 حالت جنایتی دزدی گمانبر دانسته شده 9 سرچارواهای کلان شاخدار مردم را دزدیده مبلغ ضررشان به ساکنان ناحیه 54,000 سامانی را تشکیل می‌دهد. وابسته به دلیل‌های مذکور در شعبچه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه جیهون پرونده جنایتی با ماده 244 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت جان محمد سفرعلی و ناظم جانی سمیزاده آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد. کارمندان شعبه منطقوی مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی در گروه ناحیه‌های وحدت یک حالت غیرقانونی مشغول گردیدن به تعلیمات غیرقانونی دینی را آشکار نمودند. نصرت‌الله محمدزاده در این خصوص تفصیلات بیشتر دارد. شناخت تاریخ، فرهنگ، زبان مادری و آثارهای ادبی و بدیعی برای هر یک فرد ملت از ایام نورسی ابتدا می‌گیرد. چون حس خودشناسی ملی و آگاهی تاریخ را در ضمیر، اندیشه و حس فرزندان، البته پدر و مادر و دیگر شخصان آنها را عوض کننده بیدار و راهنمایی می‌سازند. حادثه های 10 سال اخیر در کشورهای سوریه، عراق و تاکنون در جمهوری اسلامی افغانستان ادامه یافتن جنگ ها و اختلاف های بنام مذهبی دلیل آن است که سازمان و تشکیلات های اکستریمیستی تروریستی از ناآگاهی علمی و مذهبی جوانان را به صف خود جلب کردند که عامل و سبب گرویدن جوانان به سازمان های تروریستی این در زیر تاثیر شخصان تصادفی و دور از علم های جمعیتی بیرون از آموزش کسب و هنر ماندن بعضی نسل جوان است. از دلیل و معلومات به دست رسیده مقامات حفظ حقوق و قدرتی کشور عیان است که واقعا هم عاملی که باعث بیگانه سازی و گمراه گشتن و پیروی کردن از رویه و تشکیلات های نزاع انگیز تروریستی این تعلیم غیر رسمی دینی چی در داخل و خارج کشور است. بخصوص نورسانی که حتی سینشان به تحصیل مؤسسه‌های همگانی نرسیده است با جلب و فریب اینچنین بیشتری وقت زیر فشار و شکنجه خود پدر و مادر آنها به تعلیم غیر رسمی دینی فرا گرفته میشوند. در رفت دایر کردن چاره‌بین‌های اپراتیوی جستجویی کارمندان شعبه منطقوی مبارزه
бар зидди ҷиноятҳои муташаккил дар гурӯҳи ноҳияҳои ваҳдат, фаъолияти ғайрирасмӣ ва пинҳонкоронаи шаҳрванд ҳакимов Бурҳониддин Шакаровичро ошкор карданд. ӯ дар манзили зисти худ деҳаи Ҷангалободу ҷамоати деҳоти Гулистони шаҳри Ваҳдат 6 нафар ноболиғонро албатта ба ивази маблағи муайян 300 сомонӣ аз ҳар як нафар ба таълими ғайрирасмии динӣ ҷалб намудааст. ҳангоми ворид шудан ба манзили зисти шаҳрванд Бурҳониддин Шакаров, методу усулҳои таълимдиҳии ӯ ба наврасон бо чӯбдаст ва ё адабчӯи он дар замони имрӯз зулму ситами мактаби кӯҳнаи устод Садриддин Айниро ба ёд меоварад. чунони худи ӯ мегӯяд: маълумоти олӣ надорам. мактаби миёнаро то синфи 5 таҳсил кардам. баъдан дар пеши падари худ ҳамчун худомӯз таълимоти динӣ гирифтам. оиладор соҳиби 4 фарзанд ҳастам. 5 моҳ мешавад ки баъзе аз кӯдаконро таълими ғайрирасмӣ медиҳам. ба ивази таълим додан падару модарони ҳамин хурдсолон 200-300 сомон барои ман мӯз медиҳам. дар ҳолати таълим додани хурдсолон агар дарсҳои худро тайёр намекардам, бо як чӯбчае дар дастони ҳамин хурдсолон ба хотири сиёсат ман мезадам. ҷои хоби ин хурдсолон дар хонаи ман буд. ҳамашон дар он ҷои истиқомати ман инҳо меистоданд. муддати 5 моҳ шуд. ҳамин хӯрокашон аз ҳисоби шумо буд ё ки меоварданд? аз ҳисоби худмонам буд, аз ҳисоби худчонам. чуноне тамошобин огаҳ шуд, аз гуфтаи худи Бурҳониддин Ҳакимов на танҳо донишкадаи исломиеро хатм накардааст, балки ӯ ҳатто мактаби миёнаро пурра нахондааст. пас чӣ гуна метавон тақдири фарзандони хурдсоли худро, ки синашон аз 4 то 18 сола аст, ба чунин шахс бовар кард? боиси таассуф аст ки баъзе падару модар аз ҳисси соддагию бепарвоӣ ва ҳатто ҷоҳилии худ рӯҳияи фарзандони худро аз хурдсолӣ бо чунин таъсирҳои зиёновар заиф месозанд. аҳли башар аз таъсири сирояти бемории коронавирус чӣ талафотҳоеро надида истодааст. табибон чораву тадбир, риояи ҳатмии гигиенаи шахсӣ ва масофаи иҷтимоиро такрор ба такрор ҳушдор дода истоданд. вале дар дохили як ҳуҷра 6 нафар ноболиғ бемасофаи иҷтимоӣ хоб карда дар соати муайян ғизои гарму дилхоҳро не балки ғизоҳои хушкро истеъмол мекарданд. аммо барои падару модарони 6 нафар наврасон, ки сокинони шаҳри Ваҳдат, ноҳияҳои Рӯдакӣ ва Ҷалолиддини Балхӣ вилояти Хатлон ҳастанд, бемории оламгир ва саломатии фарзандон ҳеҷ аҳамияте надоштааст. муддати 5 моҳ дур кардани фарзандон, аз ҷумла тифли 5-соларо аз оғӯши модар ва дар муҳити хонаводаи бегона нигоҳ доштан, албатта хоҳу нохоҳ кӯдак ба гуруснагӣ, ҳолати бади санитарӣ ва ноустувории рӯҳӣ дучор мегардад, анҷоми нек надорад. кӯдаке ки бо забони модарии худ равону фаҳмо сухан гуфтан наметавонад, оё метавонад бо усули зулму шиканҷа ҳарф ва забони бегонаеро аз худ кунад? Не, албатта. бадтар аз ин ҳисси бегонагӣ, дур мондан аз меҳри модар ва хонавода, инчунин ноошно будан бо муҳити асили миллии худ фарзандонро воқеан ҳам сӯи ҷаҳолат мебарад. фаъолияти ғайрирасмии шаҳрванд Ҳакимов Бурҳониддин ошкор карда шуд. падару модароне ки айёми хушию беғашии фарзандони хурдсоли худро дидаву дониста барбод доданӣ буданд, низ пешгирӣ гардид. мутобиқи қонунгузорӣ ба андозаи муайян чунин шахсон низ дар шакли ҷарима ҷазо дода мешаванд, вале ҳолати бади рӯҳии наврасон кай барқарор мегардад. ин албатта мушкилии як хонавода набуда, балки ҷомеаро ба ҷавоб гуфтан водор месозад. биёед худро якҷоя аз забтшавии афкори бегона ҳифз намоем. ҳангоми гузарондани чорабинии мақсаднок дар ҳудуди роҳҳои автомобилгарди ноҳияи шаҳри Туз аз тарафи ҳайати шахсии шуъбачаи бозрасии давлатии автомобилгарди шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шаҳри Туз як қатор қоидавайронкуниҳо ошкор карда шуд. аз ҷумла Абдусамад Абдураҳимов, сокини ноҳияи шаҳри Туз, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Toyota Corolla рақами қайди давлатияш 4494 SV03 воситаи нақлиёташро дар ҳолати мастӣ идора мекард.
боздошт гардид. барои ин амали ӯ бо моддаи 332 нисбати ронанда протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода бо қарори суди ноҳияи шаҳри Туз 15 шабонарӯз ҳабси маъмурӣ ва 5 сол аз уҳдаи идора намудани воситаи нақлиёт маҳрум карда шуд. ин амалро ронандагони мазкур аз ҷумла Акбар Норманов, сокини ноҳияи шаҳри Туз, ҷамоати деҳоти Халилов, деҳаи Саховат, Самад Ибрагимов, сокини ноҳияи шаҳри Туз, ҷамоати деҳоти Бинокор, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra, рақами қайди давлатияш 5490 NO03, Самандар Мусоев, сокини ноҳияи Мир Саид Али Ҳамадонӣ, корманди корхонаи давлатии фаръии ба қайдгирии молу мулки ғайриманқули ноҳияи шаҳри Туз, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Opel Astra, рақами қайди давлатияш 3291 VV01 такрор намуда тибқи қонун ба ҷавобгарии маъмурӣ кашида шуданд. Одил Ҷураев, сокини ноҳияи шаҳри Туз, ҷамоати деҳоти Обшорон, деҳаи Полигон, ронандаи воситаи нақлиёти тамғаи Мерседес Бенз, рақами қайди давлатияш 1629 YE01 ки воситаи нақлиёташро бе иҷозатномаи сиёҳшиша идора мекард, бо моддаи 330 қисми 2 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон нисбати ронанда аз тарафи кормандони шӯъбачаи бозрасии давлатӣ автомобилгарди шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи шаҳри Туз протокол тартиб дода шуда, оиди ин кирдораш аз ронанда бо маблағи 7000 сомонӣ ҷарима ситонда шуд. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои мақсаднок ҳангоми шабона аз тарафи кормандони бозрасии давлатии автомобили ноҳияи шаҳри Туз 57 адад қоидавайронкунӣ ошкор карда шудааст ки аз инҳо 4 адад вайрон кардани қоидаи ҳаракати дағали ҳаракатиро ки дар ҳолати мастӣ идора кардани воситаи нақлиёт, 9 адад бе муоинаи техникӣ, 8 адад қоидавайронкунӣ риоя накардани талаботи аломати роҳ, 12 адад қоидавайронкунӣ риоя накардани қоидаи мусофиркашонӣ ва ғайраҳо ошкор карда шудааст. шаби 8 ба 9 ноябри соли 2020 тахминан соатҳои 1 шаб шахси номаълум автомошинаи номаълум ҳангоми ҳаракат кардан аз самти ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ба самти ноҳияи Хуросон дар деҳаи коммунизм яки ҷамоати деҳоти Садриддин Айнии ноҳияи Хуросон аз уҳдаи идора кардани автомошина набаромада пиёдагард Ҳасанов Мирзо Раҷаб Ғолиқович соли таваллудаш 5 марти соли 1975 истиқоматкунандаи ноҳияи Абдураҳмони Ҷомӣ ҷамоати деҳоти Якатути деҳаи Мушкурут дар қисмати мобайни роҳи калони автомобилгар зада пахш намуда дидаи ӯ дониста ба Ҳасанов ёрӣ нарасонда ҷои ҳодисаро тарк намудааст ки дар натиҷа Ҳасанов дар ҷои ҳодиса ба ҳалокат мерасад. ҳангоми гузарондани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ронандаи автомобилгарди боркаши тамғаи Долун рақами қайди давлатияш 8367 SV01 таҳти идораи шаҳрванд Мухторов Давлатбек Ҳакимович соли таваллудаш 8 феврали соли 1983 истиқоматкунандаи ноҳияи Ҷайҳун ҷамоати деҳоти 5 деҳаи Рудакӣ дастгир карда ба шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ оварда шуд ки ӯ дар содир намудани ҷиноят пурра иқрор шуд. кормандони сароясати хадамоти давлатии оташнишонӣ вазорати корҳои дохилӣ пайваста ҷиҳати пешгирии ҳодисаҳои сӯхтор чорабиниҳои мақсаднок дойр менамоянд. ҳафтаи равон кормандони ин ниҳод дар маркази савдои Ганҷина машқҳои тактикии оташнишонӣ гузаронидаанд. тафсилоти бештар дар гузариши Шӯҳрат Тағоимуродзода. дар асоси нақша чорабиниҳои сароясати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ баҳри пешгирӣ намудани ҳодисаҳои сӯхтор ва баланд бардоштани малакаи касбии кормандони оташнишонӣ машқҳои тактикии оташнишонии шабона дар тамоми ҷойҳои оммавӣ бахусус бозору марказҳои савдо ташкил ва гузаронида шуда истодааст. чунин як чорабинӣ дар маркази савдои Панҷшер Ганҷина ва ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори Султони Кабири шаҳри Душанбе бо иштироки роҳбарияти сароясати хадамоти давлатии оташнишонӣ вазорати корҳои дохилӣ машқҳои тактикии оташнишонӣ ва ҷобаҷогузории ҳайати шахсӣ ва нақлиётҳои махсуси оташнишонӣ ташкил ва доир карда шуд. тибқи нақша гӯё дар чортоқи мағозаву дуконҳои савдои ҳудуди маркази савдои Панҷшер Ганҷина дар масоҳати 500 метри мураббаъ сӯхтор ба амал омадааст. бо қабули хабар аз тарафи нуқтаи маркази алоқаи сароясати хадамоти давлатии оташнишонии вазорати корҳои дохилӣ фавран ба маҳалли ҳодисаи сӯхтор тибқи ҷадвали баромадҳо бо даъвати рақами 3 роҳбарият ва қувваву воситаҳои хадамоти давлатии оташнишонӣ бо ҷалби
20 адад нақлиётҳои асосӣ ва махсуси сӯхторхомӯшкунӣ инчунин бахшҳои дахлдори мақомоти корҳои дохилӣ ба дигар хадамотҳои ҳамоҳангсозӣ сафарбар карда шуданд. Аз тарафи роҳбари амалиёти машқи тактикии оташнишонии сардори сарраёсат полковник хизмати дохилӣ Умарзода Бахтиёр дар маҳалли чорабинӣ ситоди оташнишонӣ таъсис дода шуда барои наҷоти молу мулки тоҷирону соҳибкорон, пешгирии роҳҳои панҷшавии оташ дар ҳама самтҳо ва рафъи пурраи сӯхтор 5 минтақаи муҳорибавӣ ташкил карда, қувваву воситаҳо сари вақт сафарбар карда шуданд. Инчунин барои муайян намудани сабаб, гунаҳгор ва зарари расонидашуда аз ҳисоби мутахассисони шуъбаи назорати давлатии бехатарӣ аз сӯхтори сарраёсат гурӯҳҳои тадқиқотӣ таъсис дода шуд. Дар рафти амалиёт кормандони хадамоти давлатии оташнишонӣ аз худ маҳорати баланди касбӣ нишон дода, дар ҳамкорӣ бо дигар ниҳодҳои ҳамоҳангсозӣ тавонистанд ки вазифаҳои дар наздашон гузошташударо сарбаландона ва бо сатҳу сифати баланд иҷро намуда, ҳодисаҳои сӯхтори шартиро дар масоати аввалаш дар як муддати кӯтоҳ ба пуррагӣ хомӯш намоянд. Дар интиҳои чорабинӣ сардори сарраёсат ба иштирокчиёни машқи тактикии оташнишонӣ ҷиҳати боз ҳам хубтар ба роҳ мондани ҳолати омодабошӣ дастуру тавсияҳои зарурӣ дода, барои минбаъд ҳам содиқона ба халқу ватан хизмат намудан ба онҳо музаффариятҳои беназирро таманно намуд. дар анҷоми барнома ба ҳар кадоми шумо рӯзгори хуш, саодату сарбаландӣ таманно намуда, хоҳони онем ки дар кишвар ҳамеша амнияти сарҷамъӣ ва осоиштагии ҳукмфармо бошад. хайр.